Linda ke jententha jeng betau senam Linda utrai lapanda kejina ko pada ka kepada penyiar daba kenjai demi asli demi mengar dan lengkap diperlok sejaka kedai hapa pun pernai langsung was kecil kepung jeng dalam nausi kepung ro kedai tanggawai kelenti dan mek senang stun kepung badan harus surok kedai kesin kedai lengkong jeng kembang hijau penyak nak kapur nasi bangin air kebahe jeng betau senam arah darah fly bagi price tingkat ado live pesan beli silap nasi flayo ekonomi sakti jadi bata senang berpenyo berpenkema lalu banginyo berpenkema nak kapur mana kita kuai kita ngiap untuk lada kita hakina guna distrik ini berpenting ya kena terus lalu share lalu minta hadis dong kepada kita di kebanyakan beresanlah kebar kedai laylat kebalai kedai arlat katarik kedai pasir pelabannya ada mulai kepulai kedai baji ada lay baji kami lepas kami boleh dah kan kau kena tanpa tanpundru dengan uru habra lama no habra lama kat nang siam nami gaya gitu dena genta lai tuli kita syakmat ha gadai ka ikan siam kalong lai puar tuli lalu paningkong hado ka lai puar kalong silak ha kapi gulang san tuli arfawajar ha kapi gulang san tuli arfawajar sesiam berada dia price kerawan kembali dan tentu dia kerja kau kuai dah bat kerja kau kuai dah kena saya cuman kapur bantu jika dalam khadai bagi mensi ha kanya terus berada nyo agak fly ana suara kistika ha kata kami ha kapur kembak khasan minit ingin sedepat ya ketika kuai ketangin sa pensai ha kata kami hala pribuan bani sembenda lani buan bani bo jika isu pensai lembah kisau hutan naga benta dong perempuan pensiun jengko berok kijai doka cuman ong gulu namar hangso kamden su kijai doka namar kadai ketarik kejeni kebangin sathe kumai sundannya kidoka wah cuman ong lupa naga benta kidoka rim kamden su ninthe kumai no bagi doka kumai kumangnya ke apa kena sesuatu keperluan kepada negara tanya is negara ka distrik kila bermanfaat hak kata kalau pun berapa bandro harga berapa set katne ni saya kata nomor kumang perkat kalau pek kalian kori kado ada kumang kadam kam sitan tam segrang oleh saya kalau bantu sejar laisa ni sejar sausa ni sejar arpa kawan mentai kansadi dalam kita khidmat na kabanta jom kata ka praterik benadanyo arhajar apulai Kendendro kepada kenyang, bapak itu nanti sapun, nama mengingat banten kenal, nama mengingat pula banten, mengingat banten syai, nama beta jadi keperluan. Kedua sikat kedai tang lah ada suran kuai, harga beda kalau kedua, ini ada keberanian waktu kita beranggu, kebar dan kaliran. Kebalai kalau aku wajar, kebasar 10,000. Ketika lebih dua kadang lain pak kawin tanpa arteli. Segala konsen kamu. Seperti berumbu kerana ada.